Buckley yn o gynta. Met yn ceisio rhoi pwysau ar yr ymwelwyr. Pas na gan Edge a Derwyddon. Yn ymosod, Davidson. Deith i nôl at Davidson. A draws y gol, mae mewn i'r gol. Derwyddon Cefn ar y blaen. Ben Wyn sy'n ei chalu. Y Derwyddon yn dathlu ei ail gol yn unig o'r tymor. Met ar ei hôl hi. Emlyn Lewis yn disgwyl am hon yn y canol! Wedi taro eto. Munud yn unig rhwng y ddwy gol. A dyma seren y sioe o ran goliau i'r Met ar hyn o bryd. Emlyn Lewis, 5 mewn 5. Emlyn Lewis dros ben pawb. Roscoe i'r Met. Adam Roscoe! Maen nhw wedi troi'r gêm o'r ei ffen mewn munud. Derwyddon Cefn yn mynd ar y blaen. Ond mae Met i sgorio 2 gol mewn munud. O, camgymeriad, problemau. Met yn pwyso eto. Cyfle hawdd i Owen. Wel, mae wedi methu rywsut ar bediad gan Nield. Wel, y gegrydd yn un beryglus hefyd. A mae'n gol arall! Beth yn y byd sy'n digwydd yn y gêm yma. Ail i Ben Wyn, ail i'r Derwyddon. 16 o funudau ar y cloc. Ni wedi cael 4 gol yn barod. A mae Wyn wedi dod yn ôl yn gyfartal. Caerdydd Evans, hyfryd o symudiad. Lewis Rhys yn glir. Cyfle i Lewis Rhys. Maen nhw'n ôl ar y blaen. Wel, nhw'n bwyllog yn sydyn. Met Caerdydd yn cyflymu pethau. Met yn ôl ar y blaen. Joe Fow. At Wyn. Glanion Garedig at Wyn! Wel, mae wedi cael 2. Ond y bron cael yr hat-trick. Lang ar draws. Ond ni yn y funud ola. A Met wedi cadw meddiant yn gyfnodau hir yn yr ail hanner. McCarthy. Harry Owen! Taro'r postyn. Mae wedi glanio yn y gol. Adam Roscoe i mewn yno. Harry Owen gath y peniad, ond gol i'w roed i hun yw i yn y pen draw. A'r triffwynt yn ddiogel i Met. Kristen, a win, 3 points, but if you don't mind me saying, you don't look too delighted after that game. No, not happy, but you have to give credit to Kevin Druids. They've had a traumatic few weeks and they've arrived today with a very young squad who battle valiantly towards the end. We're aware of our own performance, but the positive for us out of the performance is we got 3 points. Well, and another defeat, but what about the performance today against Cardiff Met? I was absolutely thrilled with the performance. The lads gave me everything, and I couldn't ask any more. We had a plan. I've worked with the players for the last week. It didn't help when the fixture was changed, when I lost a few players through unavailability, but the team, I was so proud of the team, the performance. On another day, I think we could have got something out of the game. Hapus efo'r bryddigoliaeth, na'r unig beth ni'n hapus yn hwnna. Oedd y perfforma ddim digon da. Trwy'r tymor, oedd ni wedi golli i'r Flint, oedd y perfforma hynny ddim digon da, ond ers ni wedi dda iawn. Ond heddiw na, nath Rhywyd chwarae teg, oedd tîm ifanc, a fi'n creu nath nhw batlo yn dda, neud yn gwaith caled iddyn ni. Ond fwy pwysig nath ni neud yn fwy gwaith caled iddyn ni na nhw, really. You've been building quite well. Good results in the Cup. You've just gone up to the top 6 as well. What do you make of things right now in this season? 11th game. We've won 7 games, drawn 2, lost 2. It's been a solid start. A few of those games have been in cups, rightly so. But you know, after an opening day defeat that we suffered, we've done okay. And by the level of ability in this group, it should be better. There are 24, 25 games left. Right. Well, I've not got a crystal ball. So we go into them games. Regardless who we play, I want to go and win them. And you've seen more the way I was today. I'm behind my team 24/7, 90 minutes, whatever you want to call it, supporting me players, encouraging me players, and I'm with them. And I want to win. And I want them to take that with them. And I think I got that. But I'm pleased. I'm pleased from where we are, from where we were first half against Aberystwyth to this today. I think we may upset 1 or 2. May. I'm not saying we will, but we may going forward.
A jyst yn ola, 5 mewn 5. Ti wedi cael rhediad fel un eriod? Na, dim y gol. Sbio ni'n yn y 14s, yn y 16s, o'n i byth yn sgorio dros y gol o hyd. Ond na, dim gwella gobeithio o flaen gol, a fel nes i sôn gobeithio mewn cario ymlaen.